Gikundi kia gisiasa kia New Dawn nikinyiritie ni omwanka Kawira Mwangaza au maruke obisine ya ungavana Meru. Bakiaria kanisene ntere chiantharene baugite Kawira ari obisine yuta tena watho na batekira mwanka au maruke gitene. Niboritie kinya Ameru batekarie ugoti mwanka ontububu bukarike na motumantu ithinkia anyuithwe muma. MC wa wodi Goji Mbiuki akiuga Kawira atena inya ya kuritango gikinya iriku ya obisi ya ngavana. Nwe mwenda ithile akinyiria ngavana wa Meru nintuithinkia. Kagitene ukau Reverend Agnes Gikunda norite atongeria ba Meru kugwatanira kenda kuritira Ameru ngugi. Muthenya Jonaru akiama bani udon bagwatanite na MC wa Bogeta East arunduranira Waigoji West Mbiuki na MC wa Kithi mwenda ithiri ni baikinyitie kanisene MCK Emmanuel Ontharene kiri kiumia kia gucokia ngatho kia musiasa Shadrack Gikunda aria atongeria baba kiaria bakuga ngavana uria bakumenya thaiji ni mutumantu ithingia bakiuga no kabeterete anyuithwa muma ethira kijokia wathani tangavana Meru na nkuruki bethira bakirita mukana kiri Kawira Mwangaza aria bakuga remera obisi bakeja kumukura ku kubara bakuthia gazeti notice bakiona na giki ntu simple seneti neritire ngwa yo mwathana achokire maromba yetu na ira gazeti, which means tuna ngavana mteule Reverend Mutumantu ithingia uratukumenya atuma Meru tukare nyogoti kairi no tunachiba ikwiwa kai kurewa kai kwenyangwa munka Reverend Mutuma Ntoithinkia atangazwe athithirwe swearing in no tunetigere aki thai gakubanga nteto na mama gangugwire waroko obisine twakurita rukiri ni baugite ntumiri ya seneti akuga Kawira Mwangaza na eberu obisine ni obethirite bakithingatira mwankira narua bakiongera kuga Kawira atina rotha buru rwagwita ngugiri kukanere ku obisine uyangabana Kawira Mwangaza na ngururo maugune athirikari na ngavana asibangi betite ata bandiki endi nyake arake the gwina na karara kuo na akaua akulukia budget akubutha cabinet meeting ici tango icio theri gazeti notice ya uma ekiwa Kawira Mwangaza akwa impeached. From that moment Kawira Mwangaza is not the governor of Meru and she has no legal mandate to transact. Wengo nkoronewe Kawira Mwangaza nyaijete governor of Meru nianteba kwenda kweje no tupasa kazi yako gitate na ntuku ya njuma Kawira Mwangaza akiaria ugobisi awene atunyirwe kigina kionthe yethire gitigarwa kigina kia milioni 3 ake ndatigirwa onile 3 milioni kiri mwaka jujunthe kuma kiri nkurukia milioni 10 iria cirareo na inyitirangana migambo eje nethirite kiringirwe guru ni bamwe BMCs bakiuga Kawira ni murongo aria bakuga obisi angabana ethirite gitengerwa kigana kia mwana wa shiringi milioni 160. I'm the chair planning wa Meru County and I still confirm that Obichi Governor in a 160 million. Lakini na kwenda ochwakyo na koni antu atina mbecha kana mbecha koni antu na achuni mbecha endi nyoka ithetera na ku assembly ukia mbecha utembecha to ukitia Kristo mudiene atongeria baba ruga bare na werigero mutumaka anyuithwa mumantu kwite kuraja ethire akijokio obisi ongabana na bakiwa ukeja kwithira koti egacherithiria mantu jaja kaba Meru etigite na ngabana buru kotondera gote kotonderio kote onda ya rutiro rende kwina gazeti notice neja nari wa kanisa yaki ogeta koti kuwa kanisa yeje gakwa obati gweta kuwa kanisa na negete ni omorwe baba yatete kuwa gazeti notice ka gito gazeti notice that was already published romba yenu jara kinyire Kawira is no longer the governor of Meru onde na iman by the end of next week mutuma agathae kunyumuma mutuma agathae kwambia kubanga cabinet yake na yake akwithira court ikandile kidogo no ntutha ikwina
kwekara kwina vacuum of power lakini ote vacuum no tomotumano wa governor designate lakini kawira nwa karire nwa gwara obichinyara so turenda kuao kuka kwithira koti kandile tumantu kidono ntukoti njanje sinoba nywe kia muma kaba turie tutina governor anto atuweta rieto kawira kumirwe riwetanirwa governor turie tutina governor buru omuntu aria ingavana kwa wenja kungina kukerekia thomwanya kia gukungwira mwanka jumojo kanisa MCK St Mark Rogoto akiaria Reverend Agnes Gikunda ariuga mikuchanire ithirite ikujirwa Jamairu kwa miaka 2 gati gatongeria barabathuri na kura itumite mirandi ya witi na mbere ya rita mwanka gote development tuonete muno etite na mbere ndene ya Meru County nontu bakwithira gutena ngwataniro kiri atongeria betu na nandi ni rombara Reverend Agnes kere CJ Mathakome gutonyerega mbarere kotira Meru gutigira niri kugito na mpwe kenda Meru ikona Kyoto Meru bombe kugunika kuma kire atongeria bao kwa miankere tigere twita kithurano kia mwaka jwa 2027 Reverend Agnes akiuria atongeria na kariba Meru urekotie kethire kigite gamba bethire bakirite kiria kageria kurungama mwanyene na inya batwe tukimurombaira nikenda justice egakinyira antu ba Meru batwe mono uria tukuga twi kanisa tutikwenda kwithira tukiugaga ujo nwe ngavana kana tuwe ngavana kiria tukwenda Meru County ni kwithira kwina justice na kwithira kwina ngwataniro atongeria bonde bakarendi baranirie bathikanire na uria koti ikagita twetekaniria nabu kiripotera ndeto cia weru wikendi riakwa rieto ni mutungie kare